Kandi apha kwigumbi lethu lokusasaza sinentatheli yethu ebilandela elinqaku uMahlaku Komane ozakusityebisela ngezinye azibonele ngawakhe ngethuba logqogqo lwamapolisa namajoni. Mahlaku, siyakwamkela kwiindaba zethu emini nje ku-SABC 1. Khawusixelele uluvo lwabantu ngethuba kuthathwa izinto ekutyhola ukuba bazithathele ezivenkileni. Siyabona Lisa, abantu siye sathi masibabuza ukuthi bazizwa kanjani ngale ndaba yokuthi kuthathwe le impahla lezi nalokudla lokutholakala lapha ehostel nalapha emakamreni wabo. Into bakhale ngayo ukuthi bona ukuthi baze bayongena ezitolo bathathe lezi zinto lezi yindlala nokuthi abasebenzi nokuthi bazithola ukuthi ayikho into bangayenzayo bayayihluphekela bona. Baphinde bacela futhi ukuthi mabaphiwe imisebenzi or kuyekwe le impahla lezi ezithathiwe lapha ngoba siyazi ukuthi kuye kwaphuma igama lokuthi le mpahla lezi kuzothi mase ziphuma lapha ku evidence yamaphoyisa zizawudestroya. Bathi abantu abaningi kube nesikhalo esiningi kubantu bala eSouth Africa ukuthi akwazi ukuthi ukuthatha ukudla abantu abangakhona ukuthi baphiwe zona ukuthi bakhona ukuthi bedle bakhona ukuthi baphile zihambe ziyodestroya. So simile ukuthi sibheke ukuthi uhulumeni uzoyenzani ngale ndaba lena yokuthi kuzawuyodestroya le mpahla lezi ezithathiwe especially lokho kokudla. Kukwentetha amapolisa besuye ukungena ehostel ehamba odwa. Ingaba bekungakhona ingxaki xa ezihambela odwa amapolisa ukungena ehostel? Into esizwisisayo ukuthi uzakhumbula ukuthi kuye kwaphuma naloyo mbuzo ukuthi kwenzakaleni ukuthi kuze kushiswe idolo ezingaka ukuthi kuze kuthathwe le impahla ezingaka kulamamola amaningi. Isikhalo samaphoyisa siye sathi masizwa kule portfolio committee yabo lehlala le eParliament kwathiwa ukuthi amaphoyisa abekho baningi ukuthi bangakwenza lo msebenzi lo. Umsebenzi wamasoja kulokuhamba kuyo raidwa nase hostel ukuthi bakhona ngempela ukuthi basiza amaphoyisa ngoba kukhale ngokuthi abanabo bona le manpower lefana nalabo bamasoja ngempela nokuthi bebalapha vela amasoja ukuthi bakhona ukuthi bavikele amaphoyisa ngoba bona inombolo zabo azikho eziningi kangako. Kuye kwakhala ngendaba yebudget ukuthi kule minyaka e2 lesibuye kuyo azange kukhona ukuthi uqashwe esiphoyiseni ukuthi ukhona ukuthi kube namaphoyisa amanye. Sakhumbula ukuthi futhi namaphoyisa nabo baye bathi kule covid nayo babe baluza amamember ashonile nalapho. So bathe bazawuhamba babuyele eParliament ukuthi kukhona ukuthi kucelwe le mali ukuthi ithi size namaphoyisa ukuthi bakhona ukuthi bayenze umsebenzi wabo. Sawuthemba ukuthi bazawuthi mase bayilungisile le ndaba yemali yebudget bazawukhona ukuthi nakusasa nangamanye amalanga bangene endaweni zasehostel ababodwa bayenze umsebenzi wabo. Maqobokazana ngalala endleleni kunyembelekile. Sibamba ngazo zozibini kwintatheli yethu Mahlaku Komane benze utsicada kuqoqo lamapolisa namajoni eVosloorus kwiMpumalanga ngalentsasa.